reka ngushimire cyane ukurikiye BigTown TV, nizere ko umeze fresh sana. Nitwa Abu, ni time ya update, ni ya time mba ngugezaho story ziba zigezweho cyane muri entertainment, yaba hano mu Rwanda, out of Rwanda, I'm talking about Nigeria, Kenya, Tanzania, USA ndetse n'ahandi henshi cyane kwisi. So story nguzaniye right now ni story y'umunyamideli ukomeye cyane hano mu Rwanda, ariko nanone akaba umukinyi wa film umaze kubaka izina cyane cyane hano mu Rwanda, yitwa Alliah Cool. Nyuma y'iminsi rero hari amakuru avuga yuko uyu Alliah Cool yaba yarakoresheje imbuga ze nkoranyambaga, then aza kuba postinga umwana yibarutse. Uyu mukobwa yaje kuba ahakana aya makuru. Alliah Cool yavuze ko aya makuru atari yo ko uyu mwana ari umwana wa murumuna we. Akomeza avuga ko abantu bagakwiye kuvuga amakuru bahawe na ba nyirubwite. Uyu mukobwa ukomeye cyane muri industry ya entertainment hano mu Rwanda ati abantu bagomba kuvuga amagambo cyangwa se bagomba gutangaza amakuru baba bahawe na ba nyirubwite. Alliah Cool akunzwe kuvugwa n'abatari bake bitewe n'urukundo adasiba kugaragaza umunsi ku munsi. Numwe mu bafite aho bagejeje film nyarwanda, ndetse ubu akaba ari mu myiteguro yo gushyira hanze brand new movie yiwe. Ari mu bakinyi ba film babigize umwuga kandi bamaze igihe kitari gito batangira urugendo. So kuri ubu ngubu rero Alliah Cool ni umwe mu ba ambassadeur b'amahoro b'umuryango w'abibumbye. Aheruka kandi no gutangiza ikinyamakuru yise Alliah Mag cyangwa se Alliah Magazine, kizajya kinyuzwaho amakuru yibanda ku bari ndetse n'abategarugori. So kuri ubu ngubu rero ikintu wamenya nuko uyu mukobwa yaje kuba ahakana yuko uriya mwana yaje kuba postinga atari we. Uriya mwana ntabwo ari uwanjye, ahubwo ni wa murumuna wanjye naje kuba postinga. Ahubwo abantu bagize story bayigize big, then batangira kugenda bavuga yuko umwana ari wanjye. So abantu ku mbuga nkoranyambaga bagiye bamuvuga ibintu byinshi, harimo witwa Antoine avuze ati none se umwana wa murumuna wawe si uwawe Alliah, atigira ubwenge. Witwa Ishimwe Jessica yavuze ngo ati none ntabwo bifuza no kubyara. Uyu nguyu yitwa Nadia Umutoni ati Alliah reka kutubeshya, uyu mwana murasa cyane n'uwawe. Comments ni nyinshi cyane ku bantu bagiye bavuga kuri ino story ya Alliah Cool. Indi story iri gutrendinga cyane muri entertainment ni story y'umuhanzi ukomeye cyane muri Canada. Uyu nguyu na wundi bakaba baramwise The Weeknd. The Weeknd ni umwe mu bahanzi umaze guca uduhigo dukomeye cyane muri game y'umuziki wa kwisi. Afite ingoma yise ngo ni Branding Light, imaze guca uduhigo dukomeye cyane kubera ko iyi ngoma yiwe yamaze ibyumweru bigera kuri 50 iri kuri chart ya Billboard 100. Biza no kuba bituma The Weeknd atangazwa na Billboard nk'umustar w'isi, ni ukuvuga ngo umuntu uzwi n'abantu benshi cyane hano ku isi. Mu cyumweru gishize nibwo uyu The Weeknd yaje kuba atangariza ikinyamakuru cyahariya muri Canada ati ndashaka guhindura izina ryanjye, then nkitwa irindi zina mu muziki. Ni ukuvuga ngo we yaje kuba atangaza yuko izina The Weeknd agiye kurisiba burundu, then akitwa irindi zina azajya akoresha muri career yiwe y'umuziki. So uyu munsi rero akoresheje urubuga rwe rwa Twitter ndetse na Instagram, The Weeknd yaje kuba ahindura amazina ya The Weeknd yakoreshaga kuri Instagram ndetse na Twitter yiwe. Yita Abel Tesfaye nk'amazina ye n'ubundi asanzwe akoresha kuri ID we cyangwa se irangamuntu yiwe. So ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu The Weeknd amazina ye mashya y'ubuhanzi ni Abel Tesfaye, ntabwo akiri kwitwa The Weeknd. Umwise The Weeknd mushobora kugira na beef ikomeye cyane mu buzima. So The Weeknd yavuze yuko album yiwe igiye gusohoka vuba cyane, ariyo album ye ya nyuma izaba yanditse ku izina The Weeknd. Atangaza yuko album zindi zose zizakurikiraho ndetse na track nyinshi cyane azagenda ashyira hanze zizaba zanditse ku mazina y'ubuhanzi ya Abel Tesfaye, man. Iyi nayo ni imwe muri story yafashe headlines worldwide kubera ko abantu benshi bari kwibaza impamvu The Weeknd yaje kuba ahindura amazina ye y'ubuhanzi.
indi story iri big sana muri entertainment worldwide ni story y'umuhanzi wo muri Nigeria witwa Rema. Mukaba mumuzi mu ngoma yise ngo ni Calm Down, ingoma yabaye smash sana worldwide. Rema yaje kubatangaza yuko muri no mwaka wa 2023 agiye gukora world tour yiwe yise ngo ni Love and Roses. Itwa ya Rema izatangira muri ukwezi kwa gatanu ku itariki 28. Azagenda azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye byo muri Europe, harimo Italy, harimo Spain, harimo German, harimo France ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ikindi wamenya nuko ku itariki 28 ubwo Rema azabatangira ino tour yiwe yise ngo ni Love and Roses, azahera muri Miami, USA, then ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 ubwo azabasoza ino tour yiwe yise ngo ni Love Roses, azaba yisozereza hariya muri Tel Aviv ni muri Israel. So Rema ntabwo aratangaza nimba azaba ari kumwe n'abandi basta mu gihe azaba akora ino tour y'umuziki yiwe yise ngo ni Love and Roses. Remember Beyonce Knowles nawe ari muri tour yiwe yise ngo ni Renaissance, abari kugenda azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi ndetse na Amerika. Iyi ni BigTown TV, BigTown Update, nge nitwa Abu. Trevor Jacob ari mu rukiko muri Leta Zunze za Amerika azira guhanura indege ngo akurura abamureba ku rubuga rwa YouTube. Uyu musore w'imyaka 29 y'amavuko ashinjwa kuba yarahanuye indege mu Kuboza mu mwaka wa 2021 ku bushake akabyita impanuka. Iyi mpanuka rero yaje gushyirwa kuri YouTube irebwa n'abagera kuri miliyoni 2 n'abantu bagera ku 900,000. Ubushinjacyaha buvuga ko iyo ndege Jacob yayihanuye ku bushake kuko ari wenyine wari uyirimo, yajya guhanuka agafata umutaka akavamo. Nukuvuga ngo we yakoze ibingibi kugira ngo aze kubona video ikanga abantu, then ize kugira views nyinshi cyane kuri YouTube bituma amenyekana, ari nako bimwinjiriza amafaranga menshi cyane. So ibingibi rero byaje gutuma ino video yaje kuba akora yikoresha impanuka ku bushake irebwa n'abagera kuri miliyoni 2,900,000 kuri YouTube yiwe. Iyo ndege yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Santa Barbara muri California, yashyizweho kamera zakurikiranaga urugendo rwayo umunota kundi. Mu gihe hari hashize iminota 35 ihagurutse, Jacob yafashe umutaka ayivamo, indege ibura uyitwara irahanuka irashwanyagurika. Yafashe amashusho amanuka mu mutaka mu gihe izindi kamera zari ziri ku ndege ziri gufata uburyo ihanuka, kuko muri ako kanya indege yari yabuze umuntu uyiyobora. Indege yaguye mu ishyamba irashwanyagurika. Mu kanya gato Jacob wari waguye hafi yaho indege yahanukiye yagiye kureba ibyuma yari yashyize ku ndege ngo bifate kandi bibike amashusho, ayavanaho ajya kuyashyira kuri YouTube channel yiwe. Jacob yahise amenyesha ubuyobozi ko indege ye yakoze impanuka, gusa avuga ko aho yaguye atahazi. Amaze kumenyesha ubuyobozi iby'impanuka, yagarutse aho indege yaguye avanaho ibimenyetso byose byari kwifashishwa n'abashinzwe iperereza ku bijyanye n'impanuka z'indege. Nyuma byaje kumenyekana ko ashobora kuba yarabikoze ku bushake agahanura indege, byaje kuba bituma ajya mu rukiko ashinjwa ibyaha birimo gusibanganya ibimenyetso, kwangiza igikoresho ku bushake ndetse no kubeshya ubutabera. BBC yatangaje ko aramutse ahamwe n'ibyaha ashinjwa yahanishwa igifungo kigera ku myaka 20. Umwaka ushize yahise yamburwa uruhushya yari afite rwo gutwara indege. Uyu musore witwa Trevor Jacob uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, akaba azwi nk'umubloga ugenda ushyiraho ama video agiye atandukanye kuri YouTube.